Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng National People's Party hapok ka jelam u Conrad Sangma ubadai u Presiden Barang Bakdu jong kaseng NPP. Kila pedang buram ye ki arngut ki MDC uway na ki HADC bad uway na JHADC. Kabalalong mentakas ngiya palaw ko office NPP hasilong. Kini ki arngut ki MDC kila uba share borlang maulong MDC ka HSPDP nanong spung soyong constituency kabahaba ki HADC bad u Dr. San Ki Shangpong u MDC ka UDP na bataw lakadong constituency kabahaba JHADC. Hagani kasngi lawan senran lang kinong kasyan na kini ki artli ki constituency ki ba mikmat da kini ki MDC. Kumjo ru la sakhilang da uba Preston Tensong ubadai u Vice President ke NPP, UWR Kharluki President ke Meghalaya Unit, ki MLA bat ki MDC. Different hospitals to be built, so on and so forth, the different issues we have. We calculated that this sector has approximately a possibility of giving us 500 crores of revenue a year. With all the difficulty with other issues of mining and other issues, Government of Meghalaya had to explore different options. So we thought that if these gaming zones are away from the cities, away from the main part of the state, and in a specific area, confined to a specific location, and we ensure that locals cannot play there, then we will be able to get our revenue also, and we will be able to, at the same time, ensure that the social impact of these kind of things is not there on our youth and our citizens. And hence the process started. Some paperwork went on. But then we got calls from the people. We got messages from the church. We got messages from different organizations saying we need to think about this. And as soon as these messages came to us, we all sat down and discussed, and we said, we will have to discuss with the people first. And hence, whatever proposals and processes that had happened up to that point was there, but beyond that, we had stopped all the processes from that time. Since the time the public debate and discussion started, and from the time when the church leaders and different organizations started meeting us and expressing their concerns. Again, a reflection of people-centric governance. We need to listen to the people's voice. And hence we understand that yes, there is a huge opportunity for revenue, but there are concerns that the people still have. And so, we said we will not move further. But by that time, certain provisional licenses were given. And when I say provisional, these are conditional licenses, which will lapse automatically if the processes don't start. And for the processes to start, it is only through the state government's permission that they can. And hence, when this public debate started, we immediately put a stop to any further paperwork to be done. We have put a stop to any kind of permission to open up things. But the paperwork that was done before, there were 3 organizations that were given provisional licenses. Parti DP. Kan pas kemanca nga kendet menjadi bagi mentang. Lalu sedang azar dengan simenta politics bangan netwe hak parti DP. Henry hasum azar sau dengan ia election MC Henry hatu kuat ngas nyubak pengalim tang properly to vote. Henry itu pengal la rem election hasum azar sau mga rekat bagi ma tuan bersam bapak welcome har Abdul Puan dan Arul KMC jangan UDP tu jangan orang tidak di district Andre tang dekat tu ni Puan kita ni no dekat parti UDP
Jadi perosan senam ditanggung lanut kibatri kibatri ba di parti di Eastern State. Andre lembaga di Preston dan nik aru kerang ba kalabalong bahwa ada kanyo beliau akan pemilih yang kandidat yang UDP pada letusan hadu pun job pada long minister hadu mentara. Andre hasil ada hendak biang ngailet biang election MC pada job dan buram naikkan di parti UDP. Andre kita tahu pelong ina pengambil ang parti UDP yang nepor kalong ba omde pengaduan daw bat kanu parti ni omde pengaduan kataw mapersa ika parti UDP lani bat MLA bimi khmat i constituency pengaduan Andre hadir dengan bisatnya ya kecilong jimang jongga sanjma sima hakin bislahi jongi nya iba ditangkan ika parti National People's Party kebanuk ande ikam tiba tiba parti pula ande kalaban ong kadang ni pai kendiat haji day bat mesti mau lalu itang ke parti NP takti boda dispute bat kum tak ter kenung kedau pelong yang aneng kong menganjir di parti NP ndega mentang panitu lengkat bat ke parti National People's Party naduk mentang lesai bat asir pungju bahwa ngomla kanden banyak iba hangte buat district kebangadan Eastern Hills wala ada MVP kam don MLA watang weru hande nga iba ikam kibaka MVP galle kalong to bentoy sibun yo ki development kam tam ko konstitusi jangan ikam kibaka MVP lembag jipe sidom jang sa konrat belum chief minister jongi kum juru sa pasung tucong belum PWD minister yo sibun jirab nagam ta ikan nong dong ijongi yo ibat basis pa arbitru 1 crore bisa konrad engkat barisa preston dan sanction ng taban pentri yo surap pada saat ikon sulit dan bun teligis nam nadus na pun hadu lang gas kani long gadik dengan di komisi bejonga bahwa ngam la banyan ba kani parti wala kam don dulu kemaro kadang lekat ni yo nanti nasi sudah nanti fast kelas pun idon yo MLA bocor ke portion dance mereka sarkan NP komplit ya kini kikun i udon pok jelas jangan dan mereka sosial obat aku kalian panadu rembai hadu perang sa sehidupan belum datang hadu mentah padang surau kali kibelak banjai station Hungaria military belang tangki 4 wheel di truck kibelak banjai kani kelong gaji sosial bakau awat tadi kini beri branch hakani than tadi pang history if my people in this border areas if they get sick honorable Chief Dasar they have to travel to Bangladesh for half an hour by foot to get medicine instead of traveling to Jawa and Korea for more than 8 to 9 hours kani kelong kijie kibanga kumnong kmat kepok menpau kmat jong pigi nong lam jongi baksa tangapi kita ngelam apa hilang sa konrad sa poston ngadon di kermen bakine ki beri budan cikini kita bodar kinjo ki electricity ki mobile work bakum juru yo surok bat ter laduk ki to Asia bahaduk ki puli kopi the party NDP House of Other Apply kan yo kan tahu sarkar merwe nga kita gelong jingkenan kejongan kumban kemudian nga ko itu ani baga hangte jente hills borowe how we will MLA kidan staw ni sangut ki MC constituency sampai nga sorong ngatong pat hapo MC jonga dan hapo ga jepek jonga ko MC kidan angut ki MLA 5 na saya pung 4 na 6 cadet constituency sampai sun berkat ngala bolong baga atundai bakau ngadong constituency kebangan dikmat season berkat anu ki MLA ba WMC laban ong ba theoretically bakani konsi laban ong ba kandi ka konsi ka ba pau hasmat kandi nga konsi ba ong parang ni konstitusi janga kelong konstitusi bilang saden hadu kata-kata habay no juar ba ki pat konstitusi hapo chong region jahi propoi nata kadaw pulong ina simi kini karay ringkat ba dislok ka jonga pat ino kasang kini ka jonga ibangan mat ham tambak ni kenong alam kenong menson hidup ni gustang
Dia kerja don jom kerja join kini kira armut kira ramba lagi ni kinong elam jom pi jom baru artelingi konsensi ngang sopan ong bangi na kaliang jom ka parti ngiyok mensim sibune kum ka parti ngida yok mensim ngida sngau sngan ban ngakerben skemru baka election arhajar artulai na kini ki arteli ki konsensi kumladep ong Dr. Sanki bat kumladep ong ba Sherbor ngangai skem ba kandai kasit jong ka parti NPP kata ka bang akwa kan NPP tengtongin ya kresi kamlang ban ngakat jur ya kini ki hanut ki MDC ba pidai ban sngau hayeng hasem long homely ngong ndai ban ong barung parti rengkat berkajing sngau jing khonyok mesim lan ba sngau wit kajing mut kajing berkat lan sngau laj lut kajabing kajing mut kajing berkat tenai bat ngi haka NPP ngai thu pi kadai ke parti ke ba compare ubadangwan menin ubadangwan menen ulah don la postnem na postnem ngi yalong kaju ka parti kejumi bat njuya don kajing adat kajing shrut hangno hakiwe ki parti ngathai yo ihi teng ong breu mi kata kabarim mi ka batemai tip ka badade bang de kata ngimla banong ten re ngai i ka jinga shrut ka jinga dat ka jinga sigit ka bomi thui tha ten re mangi ha ka parti NPP ka we melon ngialo lada im ya imlang lada yap lang kata kan pi re kiwe ngai ting bagi ong lada im manga lada yap mapi tegam kata ngatrai ka bang judei bagi ni le tenara mau bika parti jongi na ka NPP kawai nadu kiba hapok ka grassroots nadu kiba don hasno hadu mangi kiba don ka state hadu mangi kiba don hapok ka national level ngiyalong kawai bat ngiya kay rekan namangi kwa ban syakri ya kari ya ka jaj benriu bat kam ya ka north eastern state jongi barokoi tangba pintip ka parti NPP ka yen na kabenta kirit pa hang ni North East bat kumju ru hakeleng jong kari India barokawai ladap hipuli ya katu ka constitution jong ka parti ke jongi fiscal thu ya ka jingmod jong ka parti ke jongi tenaka kada ngong pi dis ngausngan ke jingwan jong piban join bat ka parti NPP ban ngage ken bala dangi klan jengkong na kala ying na ngin nang pen klan bat kiwe ki jelaru kin pe jaudut ya kerukom trekam jong ka parti NPP kidon ka tu di isu ke ba let's say ngiyo i ki kot kubor de CM badon burom jongi belong national president ro unsa kren bahai kita ki isu namar ke jing kentha obri yang i ka NPP menta ka bomlong ya kren isu trengo ong pi wating wat salia namar ngiyalam ya pi ha kalenti ka badai kamut benong begini dalam ya pi siaka jaka bayap siaka jaka kabalesi ngin no ya pi siteng lenti ngong pi na kalian jong ka level jongi na ka parti ka national party nadu ka national level ka state level hadu kisnong di tao ngin yalam ya pi siaka lenti ka badai tang kata ka bang tua benong ya pi to ya mit nang ni lengkap kan mensim ka basit rehem halaki jong ki konsensi halaki jong isnong gitau sedang no ban yalap election kajaka jong kong santa na suga banethu ya pi ya Dr. Sanki bat ya kliriat konsensi na syutur pa ya pi tamat pembiang ki kot kisla ngilaya rai ketiket pan ayu manelang nang ni na po kliriat bot nang tay na po sugna ni aya ikong santa dikata kabang doktor itu yang tresitom buat ya tiak edem donbok bagi New York yaki artli kisit nang tay na po East Chantia Hills koble yapi siajang join sa parti NPP namar kadun kadaw ba abakraw hoy ila job election na parti HSPP ngamong bukamlong ngamong bukama kabha tangbang join parti NPP sa parti bakamba susu nangaliang jong ang so na speaker pang ibibaro ki president ki secretary jong ki primary unit pair jong soyong block hibrohoy da jurnal lang jong pi kaim sim yang ban
penyeso yalari kumu MBC jong ke RPR nong spong soyong konstitusi namar lei ya jintrekam jone sorkar hakinik snam na dekno sibun telik surok sibun telik snang kumbam kumdik bamyo umbam mentaglayo kisnong bamyo surok mentaglayo na krimen skam bakani NPP kani parti NPP kadang treasure nang ni khmat batlam artin ngeskam baus nang ar pulai kani parti kani yo melam marway yana jela kajungi kumbong kekot nulung susutam kam tam ginong soyong jongi kemi ipai ba khmap jongpi ba bintip sino banjam dan ke NPP ban lam nanti ban em kerteng sa kanang ha kekot nangaliang jonga angker ku gordo parti barang khmai haji ngalam jongi dorong ba ke jongi ban lambet ya kan ti balai namar babi menta bor jengno bor jengtho nar pajan election kumta kare parti ka parti kum dap senrang kam salea ka thom saprang banile nam ta jinge jong pai ba kuble sibon. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.